Panogolan nami Josuanto, selamat menempuh hidup barulah kepada kalian berdua. Panogolan kami juga, semoga menjadi pegangan di dalam hidup kalian, bahwa di dalam berumah tangga ini tidak ada yang tamat. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan barulah tamat. Begitu juga sama tulang di sini, nggak ada tamat-tamatnya berumah tangga ini. Ya Panogolan, permain. Iya. Jadi tulang nggak bisa banyak membuat kata-kata. Selamat menempuh hidup baru bagi kalian berdua. Semoga bahtera rumah tangga kalian selalu disertai oleh Tuhan. Sonai homa bani boto nami pakon lawe nami. Saya ando harmatene ganjang ma umur nilai pakon boto udah. Anggo boy podas halakhon mandapot tua ase tambah pahopu i rumah. Jadi lae ijondo hanami jongjong on mana adong. Semoga Tuhan ma selalu memberkati keluarga, anak kita, permain kita. Sonai homabak pakon boto pakon lae. Terima kasih. Parlobe matene terima kasih ya Tony tahubani Tuhan. Ale marhiti ido pakon holong nido bujenges mardalan horzon mulai nama mukah nokan dasku bani persatongan rosi satu kinari nalau manguzungi ya aima dalam rangka aima pamasu-masuon ni aima izon panogolan nami aima marga purba ya hanami izon na jongjongon aima bani keluarga si Dauruk ya hanami parlobe makataon hubani na silay pakon boto ya le pakon iboto sonay ke hubani na masyam na marsani na ganup ya iharorohan nami on takasi botoh kam onma tondong ni nasyam tondong bona si Dauruk nakulupat ni hiri pakon ni nahumedan ya boto martelepon hita na riyahaai bapa pakon ni omak nahamadah ka maklum maham doma ibagas na urang sehat jadi rohmahan nami sebagai nyombah pokone izon parmen ni nagabe utusan ya hata nami hubani nasyam bani lae pakon boto malas mahur ni nasyam le dom matongon dong tukut ni nasyam in mana laho mandalani bani area rindiguluhon andohar matongon marhiteon sadarion na dom maroh boru nami hutongah-tongah ni nasyam nagabe parmain ni nasyam malas mahur ni nasyam sehat manasyam panjang umur tambah rezeki andohar matongon rumah tangga ni sedea rumbah tangga na takut akan Tuhan ya ay mahata nami hubani nasyam le nami pakoni nasyam na marsanina so nage hubani panogolan nami pakoni boru nami izon ya le panogolan do matongon nokan nasyam manjalo pamasu-masuon partong hazabuan na iboban ni pandita ay ya ay mapahusor-husor nasyam tarlobi do mabuhay poda mulai na mamukah nokan das kubani panorongon do mabuhay poda na zenges niay mapake nasyam dalam membentuk rumah tangga na baru hanami tulang ni nasyam tak kasdoy botoh nasyam sonaha perdalanan nami na dauh kulupat ni hiri ya bani panorangon panogolan pakoni boru ya na izana nasyam do membentuk rumah tangga na baru ibutoh kanami nasyam ay mana parsikola dongdo SHMM pakoni SH panginduan nami pergunawan nasyam ay ibani negara tahun terlebih bani keluarga ya bani lain nami izon ulus adong do ibuan hanami pardalanin uluson aima sada hama holi hubani lain nami sada ma hubani pengantin yang gona nasyam porisonai peterben nami malas murni nasyam anggo hubani adik nami na dua nari ya ibaban kon boto ma holi rumah asi dalani holi bahwa izado tongon sopo-sopo ni tulang ni ay mahata nami hataon asi tambahi kakak nami ya sonay magan terima kasih ibay na siyam tondong nami haganup nami minta maaf masih arusam mahita na gabungan para datonon ang gupe sa onak kanay memang gawatas malungun ningon na siyam do parlobe makyoy panugulan na siyam tapi
halani lang ibicara ko na sebelum ni merdalam masuk onok kanay. Jadi halani ay lebih hurang ni manganju na siyam tendong nami ban nami. Sanay perdalan ni malas sugur cina. Jadi sebelumnya ay hataharon na yung ban siyam tendong nami. Age sanggah na makiway holi isombah nami na siyam. Malas muhur na siyam tendong. Sinaga semarmata pakon si dauruk. Jadi sanay sahap na yung ban siyam. Terima kasih matendong nami. Makailah terima kasih. Par musik nami. Siol mangulo si mahanami pakon panogolan nami. Bain nasiam tolu lima. Pasakotan diyan duhur. Na iman na bubek ka nami, ay may hamalas ka duhur tundong nami. Terima kasih mak. Ay matungon. Nami. Bain si tiyo na dohot asahatan na. Horat, horat, horat.